N'amakuru ababaje kandi ateye n'agahinda yumvikanye hariya mu karere ka Huye gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Abagiye batandukanye bose bakomeje kugaruka kuri buno bwicanyi bubereye muri kano karere ka Huye. N'ukuri birababaje, n'ukuri biteye agahinda n'umubabaro. Ese byaba byaragenze gute ko bagiye batandukanye bose bakomeje kugenda bagaruka kuri aya makuru y'icamugongo yumvikanye hano muri kano karere ka Huye gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, aho kuri ubu ngubu ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bukurikiranye abantu 5 barimo abagabo 4 n'umugore umwe bakekwaho kuba bafatanyije barishe umugabo w'imyaka 57 y'amavuko wakoraga akazi ko gucunga umutekano bamukase ijosi. Icyaha bivugwa ko cyabaye mu ijoro ryo kuwa 7 Kamena 2025 ahagana saa 4 z'ijoro, kibera mu mudugudu wa Ngoma ya gatatu, akagari ka Ngoma, umurenge wa Ngoma, uherereye kose gaherereye n'ubundi muri kano karere ka Huye, aho yasanzwe mu nzu yabagamo yapfuye nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ibivuga. Mu ibazwa ryabo abakekwaho gukora icyo cyaha bavuga ko bakoraga akazi kamwe ko gucunga umutekano, ubusekirite na mugenzi wabo bishe. Basobanura ko umuyobozi wabo yabahamagaye akabajyana mu rugo rwa nyakwigendera, barakingura bamutegerereza mu nzu, atashye agiye gucana itara baramufata bamukubita hasi, umwe muri bo amukata ijosi. Barangije bakinga inzu baragenda, umurambo uboneka nyuma y'iminsi 2 usanze muri iyo nzu. Basobanura ko intandaro hari amakimbirane nyakwigendera yari afitanye n'umuyobozi wabo hamwe n'umugore, bivugwa ko baryamanaga, akaba ari nabo bacuze uwo mugambi wo kumwica bakabafasha kuwushyira mu bikorwa, ariko bano bagabo barabisabira imbabazi. Icyaha rero cy'ubwicanyi bakurikiranweho kiramutse kibahamye, buri wese yahanishwa igifungo cya burundu nk'uko biteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi nkuru rero ikimara kujya hanze, abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda bayitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, bose bagaruka kuri bano bantu bakoze buno bugizi bwa nabi maze bakambura ubuzima uyu mugabo wakoraga akazi k'ubusekirite. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru yacu. Byinshi tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi nkuru tuzabigarukaho mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.